Rekaman kerja tempur operator UAV dari Resimen ke-11 Rusia dalam menggempur pertahanan Ukraina di Avdiivka ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 4 November 2022. Dalam rekaman menunjukkan detik-detik penghancuran posisi Ukraina dengan menggunakan artileri 2S1. 2S1 Gvozdika adalah howitzer self-propelled Soviet yang didasarkan pada sasis multiguna MTLBU yang memasang howitzer 2A18122mm. 2S1 adalah sebutan Graunya. Sebutan alternatif Rusia adalah Sau-122, tetapi di Angkatan Darat Rusia umumnya dikenal sebagai Gvozdika. Dirancang untuk menghancurkan benteng dan militan, sistem terapung serial pertama di dunia. Diketahui pasukan Rusia berupaya merebut wilayah Avdiivka, titik yang kuat dan dibentengi dari angkatan bersenjata Ukraina, di mana kompleks pengintaian artileri Amerika di Ukraina berada. Pasukan Rusia dengan sangat yakin akan bisa merebut wilayah Avdiivka. Ракетными войсками и артиллерией поражены 5 пунктов управления Вооруженных сил Украины, в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельская, Победа Донецкой Народной Республики, Новогригорьевка, Николаевская, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Живая сила военной техника в 179 районах. В районе города Николаев ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных военных. Кроме того, уничтожены 4 склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Север.